Pozdrav, Ljiljana je ponovo sa vama. Danas nam pripremam jednu lijepu proljetnu salatu. Za to nam treba mladi luk. Pravimo salatu sir i luk, tako se zove. Mladi luk. Pozdrav, Ljiljana je ponovo sa vama. Danas nam pripremam jednu proljetnu salatu. Za tu salatu nam treba mladi luk, treba nam mladi sir, treba nam pavlaka i so. Prvo ćemo mladi luk da iseckamo. Evo, pošto je luk isečen, sad ćemo ga posoliti. I dodajemo mladi sir. Malo ga samo viljuškom izniječimo. Zatim dodajemo pavlaku. Sad to sve treba dobro da se ujedini. Evo, salata je gotova. Malo sam je dekorisala odozgo sa prazilukom, pa vidimo se, prijatno.